Kaysını? Bunu muz aldınız mı? Maşallah. Mına Kemin mal bazarından Bayke öz alıptır. Buyursun. 3. muz olsa. Erkek mi? Erkek ya mına muz olsa. Uy sonraki 3-nü tuuptur. Kança aldınız hem? Kaya kalıp ketip atasiz? Oşko, bazı yerse satабыз. Kayrağı faydasına. Uy moşni eкен biroq görünüp turadi. Tug'anдар, assalomu alaykum, hurmatli mal chorva ko'rarmandari, bizning kanalning ko'ruvchilari, salomatsizlarmi? Bugun 14-iyun 2026-yil Chuy oblusi Kemin Chimqo'rg'on mal bozori. Tug'anдар, kanalni qo'llab birden like bosib ko'rib turingizlar. Chuy oblusi, Qirg'iziston. Biz sizlarga ko'rgazib beramiz, bunday uylarni ko'rsataylik. Tug'anдар, bunaki xunajin ekan. Yo'q, esi ko'rinmay turadi, son ekan ko'rinib turadi mana. O'zimizning жергиликтүү пародалардан ekan, mana momdaylardan bor ekan. Endi qo'ldan kelishincha ko'rgazib beramiz sizlarga. Sizlar kanalni qo'llab turingizlar. Anan ko'pchilik bir tug'anдар Keminni tart deb yozib atadi. Keminni tartqani keldik. Do'stlar, ancha-muncha baykalar sponsor bo'lib qo'yib Allohga Alloh rozi bo'lsin. Keminda alis bo'lib qoldi bizga shahardan kelish. Biroq ko'rsatib beramiz. Assalomu alaykum, qandaysiz? Yaxshisizmi? Ne oldunuz? Barmi? Qanchaga? 79 ga. Mana 79 mingga sotib jiberdim deydi. Жаңырeki bayka 79 ga sotibdir. Xunajin bor ekan. Uylarda xunajinlarda. Assalomu alaykum. Qandaysiz bayka? Yaxshisizmi? Qancha so'rab otasiz? Qandaysiz? 95. 95 xunajin, he? Xunajin. 95. To'liq. Qanchaga bermedingiz bayka? Real neçki? Berelaga. Bersem bilip 90 bolsa beresiz. Sodаңызды bersin bayka. Bazar жақсы bayka, bazar? Жақсы, maşallah. Maqul, жақсы bayka. Жүрөбүз биз дагы şu Kemin. Keminди тарт деген bir туғандарга келдик бүгүн. Рахмат, содаңызды берсин. Мынaki. Gördüğünüzler de mına xunajin, eti de var ekan. Bunday xunajinlar көп. 130 sağım mı? 130 ming sağım. Qançanчы tut bul? 5-nji tut ekan. Yaxşı. Uydu qarаңыздар, туғандар. Mına jelini көрүңүздөр. Mınaki. Uy kimdiki ekan? Maşallah, mına ekili emçek işleydi ekan, arjaqlары işleydi. Uy, esi çok ekan. Mına 120 ming so'mdan uşul uylar satılıptır. Kemin Chimqo'rg'on mal bozorunda. 160 mingga satılıptır. Onday bo'lgan oy satılgan bağları 160 mingden satıldı deydi. Bu жақта xunajin uylar var ekan. Ular satıldı mı? Bayke, aldınız mı? Aldım 105'ten. 105'ten 4 baş, 8 baş, 105 mingden. Buyursun bayke. Mınaki. Satılgan bağlar 105 mingden getirdi bunlar. 8 baş değil. 105 ming. Uylar kançadan? Esi yok bu. Ana öteli. Esi yok ekan bu жақtыкы. Anda жүрүңүздөр. Onda uylar var ekan. O uylar kimdiki mi o? Qandaysiz bayke? Paroda ekan, he? Qanchadan bular? 300 ming so'mdan bu. Chuqulboz, mo'g'oz. Mo'milardmi? Simental. Simental. Bu ikinci tut. Ikinci tut degan mana. Sağ mı? Minaki Rusiya mamlakatidan kelgan ekan. Ikinci tutlar parodaga basım жасағандар qayrilsаңыздар болады. 4 baş mı? 4 öbü? 4 baş bekta. 4 baş үйде de var. Emin bağlarını ayttınız kızığı. Çukurmozdan 300'den 300 mingden. iyiler bolları 180'den. Bular 180 ming so'mdan deydi. Bolori. Sağan ekan. Emin artından ko'rsataman hozir. 15-16 litr sütü var deydi. Emin telefonda aytib qo'yingiz. Nomer 0700 712 712. Qayerda olasiz? Arlovka, Kemin. Arlovka deydi. Mına tuğanдар. Жақсы uylarda chiqib qolib atadi. Dostlar, ko'ringizlar. Hozir men sizlarga artından ko'rsatib bereyim. Artından mına. Moğollardan sütü var dedi. 15-16 litre süt beredi ekan. Mına moğollar Chuqulboz 300 mingden dedi. Rossiyadan kelgan bu uylar ekan mına. Çalыңыздар anda. Shundaylardan izlegan bir tuğanlar bolsa baylanışıp görüngüzler. Dastavkalarını daha uyuşturup berse gerek. Ya bayke, uşul uy kança? Ya bayke. Bayke. Kança bul? 180. 180. Eko iştemey mi? İstey mi? Monda ekan da mına.
Жана тарткан башында. Азыр маяктан да сурап көрөйлү. Байке кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Канча экен уй? 150 сурап ата. Саанбы боозбу? Саан экен. Канча литр берет бул байке? 2 бал 10 литр берет. 10 литр. 5-500 тен. Туура. Байкем туурасын айттым. Мына 5 литрден 10 литр берет экен суткасына. Сода канча болду эми байке ушул? Канчага бербедиңиз сен? Берелекпи? Базар бүгүн мындай эмерак окшойт слабый. Аларман аз. Эми онлайн балким 7 областтан көрүп аткандар болсо алам деп калса, акчасын которсо, номер айтабызбы, телефон? Мындай эле сатабыз базарда. Макул, рахмат. Базардан сатам дейт, бул байкен дыйкан экен. Анан моякта да бир уй көрүнүп турат. Жакшы мындай. Көрөлүчү мына. Ассаламу алейкум. Уй канча байке? 165 миң сом. Саанбы? 14-15 литр sütü var. Sağan deydi. 4-cü tut. 4-өвүнөн тең чыгабы? 4-өвүнөн тең чыгат экен. Онлайн сатасызбы? Айтып коюңуз номер. Ушундайлардан издегендер болуп калса. 0708 53 59 17. Кайрылып көрүңүздөр. Мына. Ой, жакшы экен. Мына сөйөктүү, сабактуу дегендер. Желиндерин да көрүңүздөр, айландырып көрсөтөйүн. Өзүбүздүн жергиликтүү Алатообу. Алатоодон экен. Каяктыкка ошондо уй? Кан, сыгата. Мына таргыл уй дагы кетти. Сатылды окшойт. Ушундай достор, эми дагы көрсөтүп берели. Жайлоого чыгып кеткен малдын көбү. Бирок мындай алып келип сатып аткандар бар. Эстакадан жанынан көрөлүчү. Мына уйду сурайлы. Биякта уйлар көп экен. Уй канча байкеси? Музоосу менен. 150. Музоо ургач кене? 150 дейт. Мына. Канчанчыны тууду бул? 5-6-ны тууптур. Канчага чейин соода болду байке? Айтыңызчы бир көрөрмандарга, базарга келе албай калгандарга айтыңызчы, канчага бербедиңиз? 140 берип атат, 140 берип атты, бербей жатат. 4-өвүнөн тең чыгабы? 4-өвүнөн тең чыгат экен. Эми мен бир колум мындай телефонда да. Онлайн сатабызбы? Же базарданбы? Базардан, макул. Рахмат. Моякта да жакшы уй бар экен. Музоосу менен. Уй канча экен байке? 210. Музоосу чоң болуп калыптыр, Уй канча литр сүт берет? 15 литр жаш уй окшойт, Биринчи туутпу? Мынакей. Онлайн сатабызбы байке? Номерди калтырыңыз. Мына музоосу чоң болуп калыптыр. 0705 37 15 47. Ооба, бою бийик, донка бар деген. Ушундай, тууган. Мынакей. Көрүңүздөр. Мынакей, ушундай. Ушундай. Мына тууганда тартып көрсөттүк. Эми өзүңүздөр көрөсүздөр. Мисалы, номерин алып берем мен, аракет кылып. Жаккан болсо албетте чалып сүйлөсөңүздөр болот. Анан мен алыңыздар деп айтпайм. Мына музоолу уй бар экен, жакшы. Ал жагы өзүңүздөр байкайсыздар дейм. Байке, кандайсыз? Канча музоолу уй? Музоолу уй баасы 200 сом экен уй, 200 миң дейт. Мынакей караңыздарчы. Байке, маалымат бересизби? Онлайн сатасызбы? Жото сатпайт окшойт. Мынандай музоосу менен экен да, мына. Мен өйдөдөн тартып атам, эстакада туруп алып. Кунажында бар экен, азыр сурап көрөлүчү. Бул жакта байке бирок көңүл бурбай атат. Байке, бул кунажың канча? 130. Онлайн сатасызбы же базардамы? Онлайн сатасызбы? Телефон номериңизди айтасызбы? Жок, макул. Содаңызды берсин анда. Ошол. Кеттик, алдыны карап турганда. Мону тарттыкпы, тартпадыкпы? Уй канча уй? 155 дейт. Биякта уйлар мындай баалар ылдыйрак экен. Саанбы? Канча литр берет? Кандайсыз байке? Канча литр берет? Короче, жетин эметкен. Жетин тууганбы? Жетин тууган. Чоң уй экен, Мына байке ачыгын айтты го, жетини тууган деп. Канча литр сүт берип атат? Боз. Кайра боз? Августта качкан. Августка качырдыңызбы? Жакшы. Апрелде качылыптыр. Августкадан. Мына. Жетини тууган дедиңизби? Бирок мындай андай көрүнбөйт экен, мындай картаңдай эле көрүнбөйт экен. Жакшы. Канчага чейин соода болду?
160-150'ge berbedingiz, he? Yaxşı. Telefon aytabysızbı? Yo'q. Telefon. Je bazardan satasız. Bozorda. Bazardan. Ma'qul, rahmat. Mana tak. Qaysini? Buni? Muzo aldingizmi? Maşallah. Mana Kemin mal bazarından Baykevz alıptır. Buyursun. 3-cü muzosu. Erkekini? Erkek mana muzosu. Uy. Sonraki 3-cünü tuuptur. Kançaga aldınız emi? Sır bolbosa. 232 mingga. 232 mingge aldınız. Kayak alıp ketip atasız? Oşko, boğaz gelse satabız. Kayrabı? Faydasına. Faydası. Uy, moşni eken biroq, görünüp turat. Kança litr beret dedi? 17. 17 litr süt beret eken. 4 önen teң çıgat da ya. Siz tekşerip aldınız. Tekşerip oldu. Kayra paydaсын berse satam deyip bayke kançaga beresiz oşonda? Az maz berse satabız. Az maz koşsa satabız deyip. Nomerdi kaldırыңыз. 550 0550 75 75 68 68 50. 50. Çalыңızlar мына. Ошқа алып кетиптир жигиттер. Рахмат. Жакшы уйлар бар бекен? Айскала. Доңқа бар деген. Donga var. Ооба. Ha bunu tartabız. Mına Baykemde de var eken. Bu kunacım bu, uy bu. Aça jaş eken. Kança surap atasız Bayke? 170 ming so'm. Azırkı uçurda sağın. Sağın. Kança litr beret? 15-16 litr beret. 4 önünden çıkat. 170 ming. Bir aylık asimleyene. Kayra. Bir aylık asimleyene boldu. Ne bu kuydurdunuz? Mambular. Montbeliard paradasındagı. Montbeliard paradasındagı uruk koyuluptur mına. Telefonda aytыңыз Bayke. Ha, mındayбы? Maqul emas. Sodаңызды берсин anda. Telefonмен кетеби? Аны мен билбейм. Көрөрмандар жактырган болсо, баасы туура келген болсо алат да чалып. Айтып коюңуз. 0700 менен жаш экен, экинчи туут, 09 53 54. Каяктын малы? 11 жылга токмок, рахмат. Токмок 11 жылга. Мына ушундай достор. Şu менен видеону жыйынтыктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Чарбаңыздарга береке берсин. 077 388 350 реклама үчүн. 4 өнөдөн ызылдап чыгып бекен? Ызылдап атат, Анакей канча сурап атат экен буга? Сиздики сементалбы? Эмне? 110 миң сементал. Саган экен, Экини тууган. Буларыңызчы? Алар да 110 сурап. 110 миң сомдон. Телефонду айтып коюңуз. 557 0557 444 166. Мынандай сементал парадасындагы уйлар экен. Мына бирөө иштейби, иштебейби? Иштейби? Ошо бирөө иштебейт экен, көрүнүп турат. Макул. Мынакта да жакшы уй бар экен, мондай кара. Эси көрүнбөйт бирок.